Mfowabo nami mina ngusebho kaGwala ngikhona la eDazenuk ngizalelwe khona ngalusa khona ngafunda khona yes konke kwenzeke ngikhona la endaweni so noma ngike ngathi kuhamba ngihlala ngaseHammersdale mhlawumbe ngahlala nakalengisi kodwa nje ngumtsenzi la ukuzimelela la njengoba usushilo ke impilo yala kade ngiyayazi ukusuka ngihlala kwayo ngesikhathi nami sengiqala ukubona sengihlakaniphile ngihlakaniphela isikole sisinye izinto eziningi bezingekho ngoba eqaleni nje ikhule mina la esikhathi sonke ndawonye namandiya ekhona la bese usikhathi eside kakhulu igama ke akulula ukusho ukuthi imizi yakhe phezulu kwamathuna amandiya noma yakhe la kwaqitshwa khona amandiya ngeke ngidalule ngoba phela asikasange sikhumane nabanikazi bayo ukuthi bangathuka yinabo mabezwe ukuthi kanti kukhona amandiya la kwakunamandiya mfowethu sihlezi kahle efuyile nenkomo esilimela nanokusilimela wow yeah wafika impike leyo yafika ke abulawa amandiya nami ngathi ngihlakaniphile ngalo sikhathi abulawa amandiya kwanokukhala kwawo usezwakala la endlebeni mina usho ukuthi lento yenzeka nje ngalesikhathi usukhona sengikhona sengiyakwazi ukubona bathi kwaku 1949 yeah ngihubile so ke ngakhula ke ngikhula khona la silosa senza yonke into yeah kwaba inkinga ukuthi kuqala uya esikoleni usuneminyaka u8 ha kwakwenzeka ke size sijombe ngoba kwakufuyiwe phela kunenkomo ilapho wela abazali bethu bahamba baye enkosini manzolwandle bafuna le ndawo oyibonayo lapha phesheya namhlanje kuthiwa ipanela yes benzela ukuthi kukhashelwe inkomo khona ingane ikwazi ukuya esikoleni yeah so ke isikole sasisinye ngalosikhathi esasibizwa ukuthiwa isemagogogweni kwisikole samaRoma sakwe ngale moya kontaliyane oh hayi la sekukhona lokuyise Sansavior phezulu iSansavior ke engakakho engabikho yeah umlando loyo ukhona lesikole kuthiwa isemagogogweni ngoba wathi isemagogogweni ngoba sasakhiwe ngomuntu ukuthi hayi kwaMaroma so ke nje ngenhlanhla mina ngafunda emagogweni unyaka owodwa kuthiwa wesibili kwasho ukuthi sekhona isikole esisha sakhiwe lesi namhlanje usibonayo lapha phezulu eSansavior yes yeah sekwakhiwe lo sikole kwanti umuthi sesikoleni esisha ngiyakhumbula sakhethwa sabafana siwu11 usho ukuthi iclass leli lagcwele kakhulu saphungulwa wathathwa labo bafana bawu11 ngangomunye wabo sawufunda esikoleni esisha sijabulela ukuthi sesikoleni esisha kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwambonambi ngoba izinto kade zazenzeka ngokuhamba kwesikhathi kwatholakala ukuthi njalo makolesine kukhona imisi esikoleni thina singakhonza emaromeni esikhonza kwezinye inkonzo sasikhishela umnyango hayi yeah kuthi ingane mase isikole emiseni thina sisemnyango kwafika uthisha uMandlalo kwakuyena wayekade ukuthi mangena imisi athi amaProtestant awenza ngakuyena amaProtestant amaProtestant sikhisho sami sosebenza engadini noma kuthiwa sami sokuthi amalonke amaProtestant ubizwa abantu abamnyama ubizwa abantu abangasonto emaromeni noma bebizwa ngamaProtestant
ngalosikhathi sahambe-ke sibutha amalongo-ke sekukhala insimbi-ke sephuma imisa-ke sesiyojoyina-ke nathi iy'ngane kade isemiseni yabona-ke mpuhambo nami ihambe le nto iyathinta iy'nhliziyo kubantu abangakhonzi emarumeni basho ukuthi kunendoda-ke eyayingafuni ukuzwa ngokutshela yayigxuma ihlale yasuka-ke le ndoda ngelinye ilanga kusekhona undaba zabantu la ePinetown yahamba yayokhuluma naye ukuthi konje masifuna isikole singenze njani undaba zabantu wachaza cha hayi uhulumeni akazakhi ikole Kusho bani le ndoda le? Ugwala-ke ubaba beyindlela ubaba wahamba walapho kwandaba zabantu Yes. indaba zabantu wamthumela eBothaville wathi hayi isikole uhulumeni akasakhi into angamsiza ngayo ukuthi ahambe kwi-governing board eyayiseBothaville ngalo sikhathi ekwakudume nje ukuthi ibhodi yekole so-ke wahamba ubaba ngikhumbula ukuthi wayephuma ekuseni ngalo langa emsebenzini wahamba waya lapho hayi wafike washo ukuthi ulandela esekhona incwadi vele ebhala undaba zabantu ukuthi khona indoda ekuthiwa uGwala efike la ngithi ayize lapho khona ngizoyichazela ngempela wabuya nendaba ezimnandi kabi ngoba wathi ebuya lapho wathola ukuthi kuthiwe mangabe befuna isikole abathole kubalula amakhona izindlu zamasonto uqalwe lapho bese kuqoqwa imali ekuthiwa i-building fund okusho kanjalo yayibizwa kanjalo le mali yakubani le mali le iyesikhwameni ezothi mayisiningi le mali bese kwakhe isikole wathi undaba zabantu kwenziwa kanjalo manje ufuna ukwakha isikole hayi nangempela-ke the mayibuya naleyo ndaba leyo njalo hayi wadinga ukuthi phela manje axhumane nabantu kunomakhelwane oyena wayekade ubaba efika letha zinokwafikela khona Kamkhize la ngasenhla makhelwane umakhelwane yes ngokuthi-ke ubaba wakhona wayemuntu ongekho ngalo sikhathi umuntu udlala emsebenzini so-ke umama wakhona kodwa wayefana nendoda ngoba naye wayesukumela phezulu mama wamkhize uxhumana naye-ke hayi wayibhunga le nto wayitshela-ke le ndaba ukuthi heyi sengihambile kanje manje kufunakala bathe lapha futhi kanje so-ke wasiqala ukuxhumana namadoda engikhumbulayo ukuthi waxhumana nobaba ubheka phesheya lapha xhumana noSithole lokunebandla wayemshumayelwa lapha owebheke kuhle yes waxhumana nomncwane baba umncwane le phesheya ngakatoni umncwabe hayi lo phezulu noma wayesahlala hayi kwakumncwabe le phezulu ikhehla yes waxhumana noSibeko nobaba uSibeko umhloli ukuyibona-ke abantu abahlangana-ke benza umhlangano-ke wabachazela ukuthi kanje kwase kuthiwa eGwala kulula ngoba uSithole phezulu vele unendlu yesonto uyasontisa khona noGwala la unendlu yesonto uyasontisa khona njengoba phela kwakuyindoda eyawujumayela washo ukuthi eTonuti khona uSibeko wakhe lapha eTonuti lapha-ke ngaphesheya kukhona uMncwabeke insipakazi so bahlangana-ke hayi nangempela-ke ngiyacabanga ukuthi ngalo sikhathi kwaku-1957 kwenzeka leyo nto kwakuthe ngo-1958 zavulwa ikole khona la kusontelwa khona
kukhona esheshi ekwakuthiwa isekuseni laba phezulu eTonimuthi kaZulu kaZulu yes kwakuthiwa ekuseni isekuseni yes kukhona kaSibeko le kukhona iweseni iweseli eDelana yes la kusithole kwathiwa isebheke okuhle umwenza wanzo ekhuluma nje ngathi ibheke okuhle amagama eqhamuka kubanomzane lawo bendawo imthinzi yendawo abanomzana ababekhaliphi qambi ikoli lezi kwafumaniseka ukuthi hayi khona indoda ehlakaniphe kakhulu yathi ngeke kulunge phela masingekho isikole esibizwa ngeNkosi ya ukuze kube khona ilokothwayo leyo ndoda leyo ubanike uGwala ya madoda hayi eqanjwa ngelokothwayo aqanjwa ngelokothwayo chief lokothwayo saqala ukubuya ngo1958 sabuya sesofunda ezikoleni ezakhiwe ngalendlela le esengichaze ngayo yamasonto yamasonto yes kwamasonto la singabukeli phansi ibhola eziningi iqhamuka emasontweni usho ukuthi amasonto ngenye indlela ayi-foundation yezikole yekole kanjalo nje isikhathi selisenze la nje ishifu lokothwayo kwaduma ukuthi sesikoleni kaGwala ofunda ngifunda kaGwala hayibo kuze kwachuma kahle hle ukuthi ishifu lokothwayo ngowasi movie le lapha phezulu kwaqhama kahle ke manje ukuthi ishifu lokothwayo kodwa isikhathi esiningi nje ipost lasaphuma eDazenula station ithi mayiqhamuka incwadi phiko esikoleni kaGwala kube kufanele ke Mr Mphephethu ngoba phela kusho ukuthi umlando wawusuke ulandela abanikazi babo kunjalo yabona nje so kusho ukuthi mhlambe ngingakungeni nje emlonyeni ke uma ke sebeyisungulile lezi izikole ke mhlambe ke yazi umlando ngompela umuso ubuka la usuka khona othisha ababefundisa la kwakubani wenze umhlolo wemfundo nambe uthisha engamfica emagogogweni wangifundisa ku first year uMislala lo lapha phesheya ngoba lapha ngakabheki lo ugcine sakhe la ngakabheki madoda ibona ke uyena thisha oqala lo abavula lesikole layishifu lokuthwa madoda wakuyena uMislala waba uMisncamo waba uMiss Mtolo sindibe noma kwakumem Mtolo wayisuka ngalabo umzimkhulu labo thisha bonke babehlala ekhaya ubaba wakhe izinduzane ingeze uthisha bangahlupheki madoda iqashe khona la bavuke khona la bayofundisa ngoba ngezwe kancane ngathi Musa ichaza kwakhona nababesuka khona lapha eNkosini angithi ke wabonakala ukuthi ngebe kuhle ukuthi isikole kuthiwa ishifu lokothwayo kungabe kusaba khona oqhamuka khona kwasho ukuthi kunamantombazana ayekade efunda eSansabeni esikoleni esisha eMenzile standard 6 acelwa ke lawo mantombazana ukuthi ke azolekelela labo first year khona la esikoleni lakwa esikoleni la ishifu lokothwayo akwa isikole esinesithunzi impela kukhona nezingane zasenkosini ezifundisayo nekhumbula nje kwakuthiwa uNkosi enye kwakuthiwa ukhohliwe yes impela ngithi kwakunjalo mangaphonsisi afundisa ke lamuntu sathuthuka ke isikole ngeshwa ke mina isikole sasegcekeni ekhaya kodwa ngikwazi ngifunda kusona ngoba iclass lami laseli phambili ngigcina ku standard 2 la mina ngiyoqala standard 3 ebhekuhle awusuka madoda afunda ebhekuhle ngithi unyaka owodwa mase ngidlulela eDelana yes la safunda khona ke safinyelela ku standard 6